Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dijaspore ususret na našoj TV. Ljeto je započelo, dijaspore je puno u našim krajevima. Svi vi naravno dobro ste došli u našu emisiju. Ukoliko imate što kazati, ja vjerujem da imate. Puno je kulturnih i kulturno-zabavnih, ali događaja vezanih uz narodne običaje ovdje u Bosni i Hercegovini. Jedan takav predstoji nam upravo danas. To je izbor za najljepšu Hrvaticu izvan Republike Hrvatske. Ovaj izbor organiziraju Udruga Stečak i Hrvatska matica iseljenika, a voditeljica projekata Udruge Stečak Antonija Perković nama je u studiju. Dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju. Spomenuli smo, evo, upravo danas se organizira ovaj zanimljiv događaj. O kakvom se događaju radi, gdje se organizira i u koliko sati? Tako je, organizira se treća revija tradicionalne nošnje ili izbor za najljepšu Hrvaticu izvan Republike Hrvatske u narodnoj nošnji. Održava se 2. srpnja u gradskoj športskoj dvorani u Tomislavgradu u 19 sati, s početkom 19 sati. Dakle, svi su pozvani večeras u 19 sati? Također, svi su pozvani, ulaz je besplatan, imat ćemo prigodni program. Nastupat će Krunoslav Kića Slabinac. Tako, imat ćemo 25 djevojaka koje nam dolaze iz 19 različitih zemalja svijeta i vidjet ćemo njihove nošnje. Iz 19 različitih zemalja svijeta, dakle svugdje je prisutna dijaspora. Kako ste uopće došli do njih? Jesu li one zapravo rado odlučile sudjelovati? Došli smo preko hrvatskih udruga, klubova svugdje po svijetu. Tako smo i promovirali to da pošalju jednu djevojku u narodnoj nošnji iz kraja odakle potječe. I da se prikaže to što ima na sebi, svoju nošnju, svoje običaje, tako da smo dobili 25 djevojaka i ovo je već treća organizirana revija. Dakle, kako su do sada bile posjećene te revije? Pretpostavljam da su se naši dijasporaši zaista dobro odazvali. Jesu i potrudili se i došli su u velikom broju i domaćini odavde i sa drugih krajeva. Ono što mi je zapravo jako zanimljivo su te naše tradicijske nošnje koje su prisutne evo diljem svijeta. Jesu. Baš ima sve što vidjeti. Tako imate na našoj Facebook stranici Udruga Stečak. Izašlo je Facebook glasanje za mis fotogeničnosti. Tako da možete pogledati i djevojke i glasati za njih. Uz prvu i drugu pratelju bira se i mis fotogeničnosti. Tako da tu večer ćemo izabrati i mis fotogeničnosti. Tako da možete svoj glas dati. Evo, pozivamo sve naravno naše gledatelje da daju svoj glas i na ovom izboru. Kazali smo na početku da ovaj događaj organizirate u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika. Hrvatska matica iseljenika i Udruga Stečak. Dakle, zaista je onda bitna ta suradnja između Hrvata izvan Republike Hrvatske i Matice iseljenika. Kao što vidimo, imate tu suradnju. Još nekoliko stvari o samim običajima koji će biti prikazani ovdje. Što će se sve događati? Pa, djevojka će biti tu 5 dana, znači dolaze 28. lipnja. Biće smještena na Karmelu Svetog Ilije na Buškom jezeru. U tom programu će imati obilazak grada Knina, Sarajeva i Mostara i završnu večer naravno u gradskoj športskoj dvorani. Dakle, 5 dana će biti ovdje u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljam da je nekima to prvi put da dolaze ovdje. Pa naravno prvi put, mada neke vjerovatno i druge djevojke dolaze ponovo. Ali svaki put šalju nove djevojke u biti. Znači, djevojke hrvatskih korijena, porijeklom odavde, svoje tradicionalnoj nošnji. To je to. Zanimljivo je zakazati, kad sam pripremao ovu emisiju, onda su mi rekli, to je zapravo jako zanimljivo, dolaze djevojke koje nekad i ne znaju govoriti hrvatski jezik, plešu hrvatske plesove, pojavljuju se u hrvatskim narodnim nošnjama. Dakle, jedan očito dobar spoj tradicije i one sadašnjosti. Je, tako je. Baš većina ih ne govori, zato imaju pravo na povesti jednu pratelju sa sobom, koji će i pomoći i oblačenju i sređivanju za taj dan, tako i u ovome svemu i u jeziku i da se snađu. Pretpostavljam da ste komunicirali s djevojkama i prije same organizacije. Kako su one zadovoljne? Kako su... Ushićene su, uzbuđene, još ne znaju što ih sve čeka, di dolaze, odakle zapravo sve potječu, da se sve susretnu na jednom tako malom mjestu. To će vjerojatno biti uzbuđenje čitavih tih 5 dana. Možemo li još nekoliko stvari kazati o samoj udruzi Stečak? Vi ste voditeljica projekata. Čime se bavi ta udruga? Udruga Stečak izvan ovoga, ovo je glavni projekt. Isto tako imamo dane čipkarstva koje organiziramo svake godine. Baš prije tjedan, dva su bila organizirani 4. dan čipkarstva u BiH, koje nam dolaze čipke iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine, naravno.
Tako da organiziramo svake godine dolazak Betlehemskog svjetla u Karmel Svetog Ilije, odakle dalje ide u župne crkve. Imali smo i humanitarnu akciju San Rohe za filipinsko selo. Uvijek nešto radimo, tako da nikad nije dosadno. A u Tomislavgradu je zapravo bogata dijaspora, zaista... Je, baš nas svugdje ima najviše. Švicarska, Njemačka, Austrija, pa i svugdje. A i ovaj događaj, zapravo izbor za najljepšu Hrvaticu izvan Hrvatske, zasigurno će okupiti puno ljudi večeras, zato jer, kao što sam već rekao na početku emisije, dosta ljudi došlo i tijekom današnjega dana ili tijekom proteklih dana u svoj rodni kraj. S prvim vrućinama polako dolazi i dijaspora. Je, tako je. Dobro, što je još bitno kazati vezano uz ovaj događaj? Rekli smo, izbor za najljepšu Hrvaticu izvan Republike Hrvatske održava se u Tomislavgradu večeras u Gradskoj športskoj dvorani u 19 sati. Tako je, nastupa Krunoslav Kićo Slabinac. Pokrovitelj ovog projekta su općina Tomislavgrad, vlada Herceg-Bosanske županije, član predsjedništva Dragan Čović iz Hrvatskog naroda i Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Dakle, evo večeras još jednom prepuštam vama da pozovete sve naše gledatelje. Večeras u 19 sati Gradska športska dvorana. Tako je, večeras u 19 sati Gradska športska dvorana Tomislavgrad, izbor za najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Svi ste pozvani i ulaz je besplatan. Hvala vam na ovom gostovanju, poštovani gledatelji. Mi ćemo se kratko odmoriti, a nakon predaha opet se vraćamo s drugim dijelom naše današnje emisije. Kakve novosti nudi automobilistička industrija? Za koji automobil vrijedi izdvojiti novac? Prednosti i mane. Testiranje, usporedba i naglasak performansi. Od obiteljskih vozila do luksuznih limuzina i sportskih vozila u automobilističkom magazinu Deutsche Wellea. Drive It. Petkom od 19 sati na našoj TV. Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Dijaspori ususret. U nastavku ćemo malo govoriti o Irskoj. U posljednje vrijeme trend je da sve više mladih, obrazovanih ljudi odlaze u Irsku u potrazi za poslom. Razgovarat ćemo o tome kako pronaći posao u Irskoj, kakvi su uvjeti rada, a preko Skype-a pozdravljam gospodina Ivana Stojanovića, osnivača Agencije za posredovanje pri zapošljavanju u Irskoj. Gospodine Stojanoviću, dobar vam dan i dobrodošli u naš program. Odmah pitanje. Ono što vi radite je zapravo klasičan odljev mozgova. Ljudi koje zapošljavate, to su IT-evci, većinom su diplomirani inženjeri elektrotehnike i računarstva. Dakle, ovdje se očito radi o odljevu mozgova. Odljev mozgova je negativna stvar i za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, jer je malo je problem zemlji koja je školovala nekog do visokog obrazovanog čovjeka, i muškog ili ženskog, 20 godina školovanja i nakon toga izgubite tog čovjeka koji bi vas sad trebao nešto privređivati u toj zemlji, a on vam sad najedanput otiđe privređivati negdje drugdje i plaća porez negdje drugdje i stvara taj nekakav dodatni kapital negdje drugdje. Naime, on ne pomaže mirovinskom sustavu, u zdravstvenom sustavu, u zemlji odakle je došao i tu postoje problem financijski to za državu i ljudi koji su visoko obrazovani odlaze iz zemlje. S druge strane, ako ste u stanju privući visoko obrazovane ljude u svoju zemlju, što je trenutno Irska, Njemačka, Engleska, onda dobijete besplatno tog jednog savršeno obrazovanog čovjeka i vrijednost je vjerojatno, evo, gledate to u Engleskoj, jednog nekog obrazovanog IT čovjeka ili doktora je preko 1 000 000 eura. Ste zapravo uštedili kad ste njega doveli ovdje. Jer ga je trebalo 20 godina školovati i šta već uz to sve skupa ide, plaćati sve njegove troškove života, osiguranja i ko zna čega sve ne. A to su jako, jako veliki novci. I koji su to specifičnosti Irske? Zašto sve tvrtke hrle upravo u tu zemlju? Što je to tako nešto što njih privlači u tu zemlju? Pa u Irskoj vam je, cijela priča Irske je jako smiješna u biti. Ako vi pogledate Irsku prije 30-40 godina, mi kao bivša Jugoslavija smo stajali financijski 17 puta bolje nego oni. Oni su stvarno bili gladni, oni stvarno su boli gosi i hodali u školu i nisu baš imali previše ni za jeste. To je smiješno.
Njima je dolazak Europske zajednice jako, jako puno značio i sagradili su prve svoje ceste, poštene, autoputa nijednog prije tamo nije bilo, dok smo mi već imali neke poštene autopute tu Zagreb, Beograd i na koje kuda su se ti autoputi protezali, dok to u Irskoj ničega toga nije bilo. I onda su Irci počeli razmišljati, ok, šta mi trebamo napraviti da postanemo interesantni stranim investitorima, jer znaju da svoj proizvod ih nikad neće, domaći proizvod ih nikad neće izdići iz bijede. Naime, domaći proizvod je bio proizvodnja svinjetine, ovčetine i krumpira, što nije baš tak jako interesantno, tog se baš ne budete jako obogatili. Pa su rekli, ajmo mi napraviti takvu ekonomsku strukturu i financijsku strukturu zemlje da načinimo stranim investitorima u točno određenim industrijama našu zemlju jako, jako interesantno. Sa Europskim unijom, sa ulaskom u Europsku uniju, oni su jedne od prvih 12, im se otvorila vrata savršeno, jer su bili jedna od dvije europske zemlje koja je ušla u Europsku uniju, čiji je materinji jezik engleski, što je vrlo važno za američke investitore. A Velika Britanija nije uvela euro, nego je ostala na funtu. Kada su ostali biti zapravo jedini koji su imali euro, koji su u Europskoj uniji, a im govorili su engleski. Oni isto kažu da su imali jako puno visoko obrazovanih ljudi, što je otprilike bio u tom trenu isti postotak kako je bilo visoko obrazovanih ljudi u Jugoslaviji bivše. Tako da nije to baš nešto strašno puno visoko obrazovanih ljudi. No oni su napravili vrlo pametno da su spustili sve poreze. PDV, odnosno VAT u Irskoj ili PDV kod nas je 12,5%. Za sve te nekakve dječje stvari, dječju hranu, dječju odjeću je daleko manji. Ima dosta toga se uopće ne naplaćuje PDV-evi. I cijelo financijsko poslovanje tvrtke je enormno jeftino. Tako da je neki put je, pogotovo za ljudi u IT-u, koji je jedna od grana za koje se Irska odlučila da želi uvoziti, taj porezi svi i od firme i davanja na plaću su toliko mala da neki put se neto i bruto postaju jako, jako bliski. Nema skoro davanja za državu. A drugo, recimo, slični su vam recimo jedna od grana koje su htjeli privući su umjetnici, pa su rekli 0% tax za sve umjetnike. Svi ti, U2 i Bono, oni jesu tamo, od tamo, ali je masu glazbenika u svijetu prijavljeno da živi u Irskoj ili bar proba to za jedan dio svog života kad najviše zarađuje, jer se radi o enormnim novcima koji tu uštedite. Vi možda znate i za primjer iz Sarajeva Zlate Filipović koja je napisala moj dnevnik, koja je isto tako, kako se zvala knjiga, zaboravio sam. Ona je isto naravno u Irskoj jer tamo poreza nema. Dakle, dobra je plaća, dobri su uvjeti rada, ali nije samo plaća ta koja privlači ljude u Irsku. Što je to što privlači mlade ljude da kažu, da se odluče, ja idem u Irsku? Nije samo plaća. Irci su u biti vrlo slični nama. I zato se ljudi iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine jako, jako dobro osjećaju kad dođu u Irsku. Naime, postoji velika zajednica i u biti zajednica, mislim, iz Bosne i Hercegovine da je veća nego, više ima iz Bosne i Hercegovine nego Hrvata u Irskoj danas. Da, to su oni ranije iseljavanje, Hrvati su sad shvatili Irsku, gled tamo je jako zgodno, ajmo sad otići tamo. Ono što nama najviše paše u Irskoj je nekakva ležernost koja ne postoji više manje nigdje, pogotovo u pravoslavnom dijelu Europe. Irci nas recimo doživljavaju pomalo histeričnima koliko smo opterećeni vremenom. Naime, kod njih se ne može zakasniti nigdje nikad. Što je kod nas kad vi dođete na nekakav sastanak 15 minuta prekasno, a čeka vas tamo 20 ljudi, to je nedopustivo. Ne? U Irskoj je to normalno. U Irskoj ako dođete na vrijeme na takav sastanak, a 19 ne dođe, onda su tih 19 u pravu, a vi ste došli malo prerano, gospod. Oni jako lijepo znaju živjeti. Ja mogu uspoređivati radne uvjete, ja sam radio u istim firmama u Engleskoj, Njemačkoj i Irskoj, zapošljavao različite centre.
U Irskoj se živi najlagodnije od toga svega skupa. Najmanje su ljudi opterećeni, ne razmišljaju o novcima jer ih ima dovoljno za jako lijepo živjeti. Irska je enormno skupa gledano iz naše perspektive, ali su i plaće enormno velike. Dakle, životni standard, a to je ono što vam na kraju mjeseca ostane kad poplaćate sve što morate poplaćati, jako, jako veliki. Pa si jedan Irac bez problema može priuštiti svaki mjesec neki vikend u nekom drugom gradu i to vam je recimo garantiralo uspjeh Ryanaira, aviokompanije koja stalno njih te Irce leti vamo tamo i kad god otvori neki novi grad ili neku novu državu gdje su dolazili u Europsku uniju, tamo bi onda Irci kupovali stanove i kuće i zemlju i onda se cijeli taj nekakav real estate market u toj zemlji nekako pomalo uzburka jer dođu Irci sa gomilom keša i pokupuju, ne znam, stanove u Budimpešti. Gdje su prvi put tamo došli. Kada smo razgovarali s ljudima koji odlaze u Njemačku ili Švicarsku, onda kažu da veliki dio onoga što zarade zapravo i potroše na osnovne životne troškove. U Irskoj to očito nije slučaj. Pa gledajte, je i nije. Samo razlika je u sljedećem. Mi konkretno zapošljavamo IT ljude. IT ljudi su vam u prosjeku sa nakon faksa i 5 godina iskustva plaćeni 1,5 do 2 puta prosječna godišnja primanja u zemlji u kojoj rade. Dakle, to su ljudi oko 30 godina koji dobivaju 2 prosječne plaće u toj zemlji. I oni jako, jako dobro žive u Hrvatskoj, jako žive u Bosni i Hercegovini, jako dobro žive u Albaniji, oni izvrsno žive u Makedoniji isto. I u bilo kojoj od tih zemalja. Oni još bolje žive recimo u Ukrajini, u Poljskoj, jer osim što su im što su im primanja 2 puta prosječnog primanja, tamo im je i porez puno manji. Naime, neke su zemlje Istočne Europe uveli strateško nekakav razmišljanje i rekli su mi ne možemo dozvoliti da nam IT ljudi otiđu, jer ako maknete IT ljude iz ekonomije, onda sve stane. Ako maknete IT ljude, ne radi vam kartično poslovanje, danas za sve trebate kompjuter, ne? Za vašu televiziju, za moje zapošljavanje, maknete vama i meni kompjuter, mi možemo svi staviti ključ u bravu i reći čao, gotovo. Mi svi trebamo te neke IT ljude, oni obslužuju sve što danas ljudi rade. A to sve skupa maknete iz zemlje, to zaustavlja se ekonomija, zaustavlja se bilo šta drugo. Sad su neke zemlje, recimo Ukrajina je krasan primjer, dovele zakon da ljudi koji rade u IT-u, pošto su im enormno puno ljudi odlazilo prije u Finsku, oni su tamo blizu, imate Nokiju i par tih velikih poslodavaca koji su pocutlali sve najkvalitetnije kadrove, oni su rekli, ok, ajmo mi se napraviti takav nekakav mogućnost ljudima koji rade u IT-u za software koji se izvozi, da oni plaćaju recimo 5-5,5% poreza. Dakle, između bruto i neto plaće 5,5% poreza. Znate koliko je i u Bosni i Hercegovini, znate koliko je u Hrvatskoj, znate koliko je u svim zemljama ovdje okolo, tu počinjemo sa 20, 30, 40, 50 i onda progresivno raste i onda još imate hrpu nekakvih sakrivenih poreza koje u biti kao nisu prikazani kao porezi na plaću, a firma mora plaćati, tipa doprinos je za ovo, nešto vamo tamo. Što su oni sve skupa maknuli? Rekli su, ajmo samo 5% od bruto, to vam je neto ili 5,5% nam dajte, ostalo je plaća i to isplaćuju u kešu ljudima. I onda se desi da neko sjedi u Kijevu i zarađuje 4 ili 5 hiljada dolara ili eura mjesečno, sasvim legalno, radeći kod sebe doma u firmi od frenda. I to je onda jako, jako interesantno svakome. Slovačka je uvela vrlo sličan nekakav primjer. Bugarska je, zato u Bugarskoj imate te HP i gomilu call centra imate u Bugarskoj, u Slovačkoj isto tako. Često nešto pokušavaju, ali to sve skup nekak slabo kod njih funkcionira, oni imaju neku drugu autoindustriju, neke druge stvari koje tamo dobro funkcioniraju. Najbolji primjer su Poljaci. Poljaka, recimo konkretno kad je Poljska ušla u Europsku uniju i mogli su ih dolaziti raditi u Irsku, njih je došlo u godinu dana jedno 250,000 je prešlo iz Poljske u Irsku i nakon par godina, i pogotovo sa irskom krizom koja se desila tamo 2009. se jedno 100.000 vratilo i 150.000 je ostalo ovdje u Irskoj. I jedno 100.000 je Poljska bila u stanju privući natrag sa smanjenjem poreza koji su im otvorili krasnu situaciju. Gledajte, imat ću plaću skoro istu kao u Irskoj, a sve ostale troškove života bilo gdje u Poljskoj nisu ni trećinu koliko su u Dublinu.
Kakav je zdravstveni sustav u Irskoj? Zdravstvo u Irskoj funkcionira kroz privatne osiguravajuća društva. Zdravstvo samo po sebi nije najbolje, naravno, vrlo daleko od recimo jedne Austrije, ali, što smo više manje svi u Europi, ali ja ga mogu usporediti sa hrvatskim, jer puno vremena provedem u Zagrebu, dolazeći ovdje intervjuirajući ljude. I to je vrlo, vrlo slično. Mogu reći da su bolnice izgledaju bolje tehnički opremljene. O tom da li je stav tamo, da li su ljudi bolje obrazovani nego u Hrvatskoj, to je konkretno ne znam, da pokucam u drvo, na sreću. Ali zdravstveno osiguranje je enormno skupo, gledano iz hrvatske perspektive. Ali ako gledate totalan kost zdravstva, koliko jednu familiju koštaju prosječno doktori u jednu godinu dana, ja uvijek uspoređujem Zagreb i Dublin, što je pomalo nestvarna situacija, jer su jedan i drugi najskuplji gradovi u toj zemlji. Glavni grad je najskuplji grad u zemlji. Da istu paralelu možete povući između recimo Splita i Mostara i Korka ili Goloveja, koji su dakle manji gradovi u oba dvije zemlje. Ako pogledate paralelu između Zagreba i Dublina, ako uzmete prosječna primanja, onda ste isti postotak tog prosječnog primanja najčešće platili i u Zagrebu i u Dublinu. Što znači da to sve skup košta više manje isto. Kad vi dobijete cifru pa vam neko kaže da ok, ja imam 4 ljudi u familiji, muž, žena, 2 djece i mi plaćamo recimo 2000 eura godišnje zdravstveno osiguranje, to vam onda je ovako odavde gledano zvuči odakle 2000 eura za zdravstveno osiguranje. Ali ako imate plaću, ne znam, zajedničku recimo 100, 120 ili 150 tisuća eura, onda vidite da je to manje od 1,5%, dakle vaše plaće u biti ide u tu neko zdravstveno osiguranje. Što je s mirovinskim sustavom? Ovdje kod nas kad ljudi idu u dijasporu, onda je to obično onako po onom šablonu, otići ću tamo, radit ću ne znam nije koliko godina koliko je potrebno i vratit ću se u domovinu s dobrom mirovinom. To je sve skup jako lijepo funkcioniralo do recimo nekih 70-ih i 80-ih. No, mi smo, i još, možda će još neko vrijeme funkcionirati i u Bosni i Hercegovini, zbog toga što su cijene još uvijek jeftine tamo. Ako danas pogledate, cijene u Hrvatskoj su dosta često, ja gledam opet Zagreb, su dosta često skuplje nego cijene u recimo Berlinu ili Amsterdamu. Konkretno ja uvijek uspoređujem nekih par stvari koje čovjek kupuje često, pa uvijek otiđem u dućan i pogledam koliko košta gajba pive, koliko košta nešto što čovjek normalno ne kupuje. Litra mlijeka, litra benzina. Litra benzina u biti nije pravi pokazatelj, je to više manje svuda isto. Ali gajba pive je i litra mlijeka je vrlo jasan pokazatelj. Gdje, ne znam, gajba pive onog Berliner Kindla u Berlinu je 8,5 eura, neka prosječna cijena. Dok znate da za 8,5 eura u Hrvatskoj nećete naći sasvim sigurno u nijednom dućanu nijakvu gajbu ničega, niti vode. Ne? S druge strane, za iste novce za 8,5 eura u Irskoj nećete kupiti, mi prodajemo one nekakve limenke po 6 pakirani i nećete dobiti ni taj six-pack za tih istih 8, ili tamo počne recimo 9,99. Tako da je to sve skup jako relativno koliko šta gdje košta i koliko novac gdje vrijedi. I jako bi se čovjek iznenadio, i kad sam ja recimo odlazio 98. u Irsku, ja sam isto mislio, pa da, iću tamo u Irsku, vidjet ću kako će tamo biti i onda ću se vratiti pa ću tu lijepo živjeti u Hrvatskoj. Nažalost je Zagreb postao tako enormno skup grad da ja si čak mislim, ako ne plaćate rentu za kuću, ili ti mortgage za kuću, da je više manje cijena života skoro ista. Kakvo je onda tržište nekretnina u Irskoj? Kupuju li ljudi stanove ili žive u iznajmljenim stanovima? Ne. Irci, ali to je razlog je kulturološka i povijesni neki razlog, oni jako vole imati svoju zemlju i svoju kuću. Razlog je zbog toga što do prije 100 i nešto godina nisu mogli biti vlasnici kuća. Živjeli su ko mi to zovemo kmetovi. Vlasnici zemlje su bili ljudi iz Velike Britanije.
I to se Ircima jako nije sviđalo, povijest znate. I sve skupa je završilo s tim danas da Irci jako vole investirati u nekretnine i jako vole investirati u zemlju. I zbog toga upravo imate te neke boomove u gradovima tipa Budimpešta je možda najbolji primjer ikad, jer Ryanair tamo počeo letiti i sama se nek počela podizati baš u trenu kad su Irci imali nek najviše novaca, 2005, 2006, 2007, 2008. I tamo su pokupovali enormne količine stanova. Isto tako na Crnom moru su kupili jako puno stanova i neke kuća u Varni, na španjolskoj obali isto tako. Imate masu tih nekakvih gradova gdje su gradili kuće baš za njih, da oni to tamo kupuju po njihovim standardima malo. I zato se u Irskoj manje puno iznajmljuje nego što ljudi žive u vlastitim kućama. I još uvijek, ako pogledam u Dublinu barem, izvan Dublina je to puno manje, ali u Dublinu ako pogledam pa nekih 10% kuća jesu kuće u kojima, ili možda čak u nekim kvartovima i 20% kuća su kuće u kojima ne žive vlasnici. U kontekstu Brexita, dakle izlaska Velike Britanije iz Europske unije i nedavnog referenduma, je li, obzirom na sve te događaje, uzdrmano IT tržište u Irskoj? Ne, mi to ne vidimo odmah sad, ali ono što vidimo je da su pametne firme počele planirati. Mi radimo kao partner, staffing partner za dosta velikih firma. Konkretno jedna od njih je Accenture, firma sa 400.000 ljudi u svijetu i oni moraju jako pametno razmišljati unaprijed šta će se gdje desiti. I oni pomažu, oni rade najviše na vladama i vladama pomažu handlate neke IT probleme koji nastaju u tim takvim nekim turbulentnim situacijama. Oni su naravno planiraju povećati broj zaposlenih ljudi u IT-u jer znaju da će se masa ljudi iz Engleske odseliti. Što daje onda Accenture koji je staffing partner države masu jako povećano tržište jer će na jedanput trebati Velika Britanija ili šta god se tamo desi. Konkretno London, gdje i danas fali nekih 50.000 ljudi u IT-u. Kad još jedno 10.000 otiđe u sljedećih godinu dana, cijene će enormno porast rada i to vam daje priliku da tamo plasirate jako puno ljudi, a to je upravo core business Accenture. Kada je u pitanju regrutiranja IT-evaca u Irsku, kako vam se ljudi javljaju na vaše natječaje? Kako ide taj postupak uopće regrutiranja? Što radite i kakve kriterije ljudi trebaju zadovoljiti da bi radili u IT sektoru u Irskoj? Pa da, najčešće se ljudi se nama javljaju, mi uopće ne oglašavamo poslove nigdje. Mi ne koristimo te nekakve Hrvatske ili u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji, u bilo kojoj zemalja ne koristimo nekakve stranice za oglašavanje posao, tipa moj posao ili tako dalje, to mi ništa ne koristimo. Jer ljudi koje mi tražimo nisu ljudi koji će tako nešto gledati, niti imati vremena gledati. To su ljudi koji su jako dobro plaćeni za svoj posao i jako dobro žive tamo gdje žive već sad. To su najčešće ljudi kojima negdje postoji buba u uhu da bi se možda mogli negdje odseliti, ali to aktivno ne rade. Oni nemaju vremena se aktivno s tim baviti. To su ljudi koji idu na svoje vikendice i na more za vikend, a ne da sjede doma i traže taj posao. Prek tjedna su totalno zaposleni i rade svoj posao. Oni najčešće negdje od nekog čuju. Evo, gledajte, nama pomaže to što je Irska vrlo često u novinama i svaki put kad je Irska u nekim vijestima mi dobijemo nekav spike CV-eva, odnosno prijeva iz naše regije. Konkretno, ja mogu vam reći iz Hrvatske, naš najveći uspjeh je bio nakon što je Hrvatska prije jednog godinu dana odlučila imati referendum za prava gay marriage ili kako se to zove. Mislim da se zvao kampanja za obitelj ili ovako nešto. Uglavnom su htjeli staviti u Ustav da brak može biti ili ne može biti samo između muškarca i žene i ljudi su glasili za i protiv toga. Ne znam na kraju kak je ispod taj
referendum, ali ono što vam mogu reći je da smo u tih recimo 2-3 tjedna prije referenduma i 4 tjedna nakon referenduma dobili više prijava za posao iz Hrvatske nego što dobimo u cijelu godinu dana u normalnom procesu zapošljavanja. Što znači da te nekakve turbulentne situacije u državama dovode do toga da se masa ljudi onak resetne i kaže ja više ovo neću, ja više ovo ne želim, iz bilo kojeg razloga, da su desni, da su lijevi, da su bilo što, jednostavno ljudi kažu ok, ja ovo više ne mogu jer počnu razmišljati da idu nekamo van. I onda nađu neki stari mail koji smo mi poslali prije godinu dana i vele, joj Ivan, znaš kaj, ja bi ipak sad malo počeo razmišljati o tome jer ovo ne ide na dobro. I ista takva situacija se desila sad prije nepunih mjesec dana. U Hrvatskoj se raspadne vlada. Ljudi nisu sretni zbog toga. Znaju da to sve skup ne vodi ka dobro. Ista priča bila nakon izbora, nakon svakih izbora u biti. Svi oni koji nisu zadovoljni rezultatima izbora uvijek se razmišljaju, ok, ja više ovo ne želim, ja se sad želim nekam oseliti. I tako ljudi javljaju se nama. Googleju, mi se potrudimo uvijek da smo prvi u Googleu za šta god upišete o poslovima u Irskoj, na svim jezicima odakle želimo kandidate. Tako da kad god je takav nekakva situacija u zemlji, najčešće dobijemo takav neki veliki spike. Druge stvari koje tjeraju ljude neki put van su čisto financijske prirode. Recimo, ljudi ne mogu više otplaćivati svoje kredite. U Hrvatskoj opet se desio nekav slična situacija. Imali su ljudi u kredite u švicarskim francima koji su se podigli pa njihova kamata skočila na nešto što više nisu mogli otplaćivati. I takve situacije onda ljudi natjeraju, ok, ajmo razmišljati kako ćemo zaraditi takvu enormnu količinu love da možemo vratiti te sve neke kamate za koje smo se zadužili. Jesu li onda IT-evci nekakav razmaženi dio radne snage? Primjerice, evo da nam netko ovdje u Mostaru da plaću nekoliko tisuća eura, vjerojatno nas većinu ne bi brigalo što se događa u vlasti. Je, definitivno je. I moje opet iskustvo nas IT rekrutera u cijelom svijetu je, mi uvijek kažemo, ti ljudi u IT-u su milagere, oni samo nešto, njih morate ovak nositi ko kap na dlanu i morate im pokazati, vrlo je primiti za ruku i odvesti ih u nekakvu sljedeću karijeru, u sljedeću firmu gdje će im biti bolje. Oni se najčešće ne vole baš previše mijenjati ono što je, jer jesu uvijek negdje daleko više od svih svojih prijatelja i susjeda koji ne žive tako dobro ili ne rade nešto toliko interesantno. IT je naime danas, osim što je jako dobro plaćen, jako, jako interesantan. Tu se stvari tako brzo mijenjaju. Vi ne stignete pola toga naučiti kako se to brzo promijeni, što to čini, ako to volite, jako, jako interesantan posao. I nemate baš puno ljudi koji otiđu iz IT-a u ekonomiste ili nešto drugo, jer im je to je ono što se traži. Dok je u drugom smjeru se dosta često stvari promijene. Ja sam konkretno diplomirani geolog i s nekim magisterijom u tome. Uopće nisam ni jedan put razmišljao da li bi išao natrag u geologiju. Kad sam prešao u IT i raditi u Microsoft, sam se rekao, ok, tu sam ja i tu želim biti. I danas gledam svoju cijelu klasu godinu koja je završila sa mnom geologiju. Ja mislim da nas 1/3 radi u nekim IT firmama ili radi IT u ne IT firmama. Većina nas u nekim IBM-ovima, Oracleima, Microsoftima, Facebooku. Ne radimo dakle baš previše geologiju. Potvrđuje li to onda onu poznatu tezu da u zapadnim zemljama, pa evo i u Irskoj, nije bitno što čovjek završi, nego u čemu je on stručan i što kvalitetno radi? S time se apsolutno složio. Fakultet je zgodno imat i poslodavci će uvijek rado vidjeti nekog koji ima fakultet. Ne samo zbog toga što je naučio to što je treba naučiti, što njima treba, nego jer se naučio učiti, naučio se komunicirati, naučio je razmišljati i nekak lakše vam je zaposliti čovjeka sa fakultetom jer imate nekav onaj HR manager i hiring manager, čovjek koji zapošljava, ima nekav backup pa može uvijek reći ako sve skup pođe po zlu, ako čovjek ne ispadne jako dobar kandidat, može reći čujte ima jako dobru diplomu,
To nije garancija, ali najčešće se pokazuje da je takav čovjek taj koji će ostati dobar zaposlenik. U IT-u je to postalo malo čudna situacija zbog toga što ljudi koji rade u IT-u se skoro uopće više ne otpuštaju. Naime, zaposliti takvog čovjeka toliko je enormno skupo i teško i traje mjesecima, da cijela ideja da takvog čovjeka poslije otpustite nakon 3 ili 6 mjeseci je i sami ćete dobiti otkaz, jer je to jako, jako skup sport. Naime, mi, agencije za zapošljavanje, nismo jeftini. Ili ako imate to interno u svojoj kući, vi danas, ako ste bila kakva nekakva mala IT firma, od 10-15 ljudi morate zaposliti nekakvog rekrutera koji će vam omogućiti da firma raste, ili firma nikad neće narasti. Neće ljudi doći sami. Ta cijela ideja da firme rastu organik i da se po tome što su oni jako cool ljudi dolaze i prijavljuju, to je danas više uopće ne postoji. Osim ako niste jedni od tih 5 vodećih startupova u toj zemlji. Konkretno, evo, u Facebook recimo ima takav jedan krasan period gdje su se svi mladi ljudi prijavljivali u Facebook, a danas je Facebook jedna od firmi sa najvećim problemima u rekrutmentu, jer se više niko ne želi tamo prijaviti na posao. To više jednostavno nije cool. Gledajte samo šta koriste mladi ljudi. Ja imam dva klinca od 14 i 17 godina i oni, pogotovo ovi od 14 više, za njih Facebook ne postoji. To više nije cool. Oni su sad svi na nekim Snapchatima, Instagramima, Ask.fm-ovima i nekakvim stvarima koje dolaze, za koje prije godinu dana niste još čuli ili još nisu ni postojale, i to koriste mladi ljudi. I sad, i tamo će se svako danas prijaviti za posao. Ono što koriste djeca, to je cool, to je budućnost, jer oni to najbrže ne prihvate. A nekakve Facebookove, možete zabraviti. A da bi, recimo, cijena za poslije čovjeka u nekakvom Microsoftu danas je enormno skupa, jer više niko ne želi raditi u Microsoftu. A recimo cijena za poslije čovjeka u nekom IBM-u ili nekoj tako arhaičnoj firmi tipa Ericsson ili nekom starom brandu koji je pomalo izgubio nekak svoj coolness u cijeloj priči, je enormno skupa. Zbog toga prosječna dob ljudi koji rade u tim nekim Ericssonima, u Siemensima, u IBM-ima je sve iznad 40, jer oni uopće ne mogu mlade ljude dovesti. Dobro, za mnoge od nas su vrh aplikacije i društvene mreže Facebook, Twitter, WhatsApp i Viber. Za mnoge od tih aplikacija koje ste spomenuli, pa veliki dio nas uopće nije čuo. Gledajte, moj je posao, ja radim inače kao trener isto, kao trener rekrutment agencijama i internim rekruterima koji rade kao internal recruiters u firmama. Konkretno, trenutno sad radimo sa Bank of Ireland, sa Accenture, neke programe gdje ih onda učimo šta je cool u rekrutmentu i šta je cool, to nije samo rekrutment, nego šta je jednostavno ljudi koriste za komunikaciju danas. Jer vi kao rekruter danas morate ići loviti te ljude. Oni su se naučili prije staviti oglas u Irish Times i u Irish Timesu bi napisali mi tražimo ekonomista i dobili bi 150 aplikacija. Danas stavite pola stranica, kupite u Irish Timesu i velite mi tražimo CEO od Irish Timesa i dobit ćete nijednu aplikaciju. Ne, apsolutno nijednu. To tamo, niti više iko čita, niti ako neko čita razmišlja da bi mogao naći tamo posao. To isto kao da stavite oglas za posao u recimo u onu knjigu koju dobijete u avionu od aviokompanije pa dok letite. Dakle, čitate to iz dosade i cijelu ćete pročitati od korica do korica. Ali apsolutno nema šanse da se prijavite na posao koji je oglašen tamo u tome. Jednostavno ne idete s tim mindsetom, ne razmišljate o poslu u tom trenu, razmišljate o nečem sasvim drugom. Šta ćete jesti tamo gdje idete, gdje ćete putovati, je li tamo sunce, hladno, toplo, vruće, kakav ćete auto iznajmiti. I ako idete na poslovni put, razmišljate o tom poslovnom sastanku, ako idete na feriju, razmišljate gdje će se djeca pogubiti i potrovati ili šta već djeca rade na godišnjima, ali ne razmišljate o poslu. Tada, ono što ja danas treniram, danas, to zadnjih 7-8 godina radimo taj trening za rekrutere, je mi danas u biti učimo što koriste i kažemo im da paze šta koriste njihova djeca ili nećaci ili već kako god mladi ljudi postaju, ali to su aplikacije i kanali koji će se koristiti za 2 ili 3 godine mainstream, koji će svi koristiti.
Naime, za rekrutment je vrlo važno, ako ste pametan rekruter, da koriste kanale koji još niko drugi ne koristi. Jer ste onda jedini koji peca u tom jezeru punom riba. Ako vas ima 20 koji pecate tamo, već su vam manje šanse da ćete nekog čovjeka uloviti. Ako svi pecate u tom istom jezeru, onda to postaje Facebook ili LinkedIn, dakle možete zaboraviti. Danas konkretna statistika je, ako pitate bilo kojeg čovjeka koji ima dobar IT profil na LinkedInu, da ne prođe dan kada dobije 2 ili 3 upita od rekrutera iz bilo gdje u svijetu, bili vi došli raditi kod nas. Dobro, radi se onda o jednom potpuno drugačijem mentalitetu i načinu poslovanja u Irskoj u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Ono što su super wow firme ovdje kod nas, to zapravo u Irskoj uopće nisu nekakve posebne tvrtke. Ne, mi nažalost, koga god bi htjeli pokazati da imamo super wow firmi, nažalost super wow firmi na području cijele bivše Jugoslavije ne postoje. Razlog u tome, prvo dajmo definirati šta je to super wow firma. Ne? Je li super wow firma koja posluje pozitivno? Nije. Jer super wow firma, ajmo reći, super wow firma je neka firma koja će potencijalno napraviti IPO, izaći na nekakvu burzu i prodati se za neke milijun ili stotine milijuna. Ajmo reći da je to super wow firma, a ne da je super wow firma nešto što je obiteljski biznis. 2-3 programera se sjednu, rade nekakav software, svi jako dobro od toga žive i kupuju vikendice i gruntove i ne znam, vinograde i šta ti ja znam šta sve ne. Ja bih rekao to je nekakav obiteljski biznis firme, nivo firme. A wow firma je firma koja izlazi na IPO i prodaju se njihove dionice. Evo, to je. U Hrvatskoj imate problem, broj 1 je da ne možete investirati u firme, odnosno možete, ali je takav enorman dio te investicije otiđe u poreze odmah u startu, da je to iz investitorove perspektive odmah bačen novac. U Hrvatskoj imate najbolji primjer možda takve investicije su Rimac automobili, Farmeron, to su sve nekakve IT firme koje su sad dobile po nekakve desetke milijuna eura i sad je problem šta sad dalje s njima. Naime, oni dalje ne mogu rasti u ovoga. To se neće pretvoriti u neki Uber gdje bi neko dao na postojećih 50 biliona još par biliona eura, jer bi odmah polovica toga otišla u nekakav trošak nekakvom našem porezu, što je svakom financijašu nešto nezamislivo. Zato ćete se uvijek headquarters takve firme preseliti negdje ili u Englesku ili u Irsku, gdje je porez enormno puta manji i onda će investitori investirati tamo, radeći će možda djelomično ostati ili u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini. I to je problem svih tih firmi koje oni nakon određenog nivoa više ne mogu rasti. Ako pogledate sve neke male inkubatore koje mi radimo, to je sve skupa na vrlo, vrlo niskom nivou i količine investicija su toliko da se može firmica kupiti par laptopa i isplatiti plaće, ne znam, za 3 ljudi par mjeseci. To nije investicija koja će napraviti sljedeći Skype ili sljedeći nešto. Kada je u pitanju dijaspora u Irskoj, možemo onda slobodno kazati Njemačka, Švicarska, Austrija i sve ostale zemlje na jednu stranu, Irska na drugu stranu. To je ovdje ona klasična slika dijasporaša. To je čovjek koji ode u svojim 20. godinama, ne znam, u Njemačku, živi tamo, radi, dobro zarađuje, vrati se ovdje s Mercedesom. Kada je u pitanju dijaspora koja je u Irskoj, to očito nije slučaj. Pa je, to je to. Opet, to ću vas opet vratiti. Ljudi koji odlaze u Irsku danas, pogotovo u IT-u. IT i farmacija su dvije te neke najjače industrije u Irskoj. Farmacija ne zapošljava veliki broj ljudi, pa imate malo u postotku ljudi koji dolaze raditi u Irsku, posle skup tamo rade nekakve kompjuteri, dakle opet ljudi u IT-u. U IT-u je otišla ogromna količina ljudi, ali opet sjedite što sam vam rekao, da to su ljudi koji to jako, jako vole raditi. I taj njihov posao se promijeni svakih 6 mjeseci, skoro totalno, a svake 3 godine, apsolutno je totalno. Oni sve moraju ponovo učiti, stalno je to nešto novo. Tako se oni, ja ne znam, od naših kandidata, od svih zadnjih 3,5 godine kako mi odvozimo ljude odavdje, se nije vratio niko. A da li znam da se iko vratio koji je samo otišao?
Ja mislim da isto da ne poznam nikoga ko se još vratio. Malo je sad, svi ljudi su malo godina. Dobro, ja sam konkretno IT čovjek koji je otišao tamo prije 18 godina. Pardon, poznam, je. Moj prijatelj Sven je došao kod nas raditi u Microsoft prije ne znam, 15 i bio je tamo pola godine i vratio se natrag i dobio savršen posao natrag u Microsoftu u Hrvatskoj, tako da interni transfer u firmi i tako da, to sve. Ali to je jedan jedini primjer i taj je bio prije nekih 10 godina. Da vam netko ponudi isti posao i istu plaću u Hrvatskoj otkud ste otišli, biste li se vratili? Da, razmislio bi. S tim da, gledajte, meni je u biti sad, ja sam vlasnik firme, tako da meni je svejedno u biti, ja mogu raditi svoj posao bilo gdje da jesam. Danas sam konkretno u Krku, tu vidite, u Hrvatskoj, na nekom feriju, gdje isto tako radim, ko što radim u Dublinu i ko što radim gdje god da idem. Ja danas radim te TRU konferencije, TRU znači The Recruitment and Conference, i organiziram to u jedno od 40 gradova već u Europi, a u svijetu jedno 75 gradova ili 80 već sad je organizirano. Zadnji put smo organizirali, i prvi put je to bilo u Hrvatskoj, prije nepunih mjesec dana u Zagrebu, na trgu Bana Jelačića u onom neboderu na vrhu smo napravili konferenciju za rekrutere koja se zove TRU Zagreb onda. Tako isto radimo TRU Dublin, TRU London, TRU Budapest, TRU Amsterdam. To su konferencije za rekrutere gdje rekruteri izmjenjuju iskustva unconference stil. I putujem užasno puno sa tim svojim konferencijama, organizirajući to, ali od svukud radim. Tada moj posao, u biti, da li ja živim u Zagrebu ili da li živim u Dublinu, je irelevantan. Ja mogu tak i tak svoj posao raditi od bilo gdje da jesam. Ne selim se u Zagreb, jer znate šta, djeca idu u školu u Irsku, sljedeće godine faksovi, ovo ono, ali razmišljamo se, ako bi se seliti se nekamo drugamo, ali ne ponovo u Hrvatsku. Konkretno, evo, u srcu je Berlin, recimo. Lijepo, jednostavno, vrlo internacionalno i jako brzo se razvija u ovom trenu ta neka IT scena u Berlinu. Startupova imate koliko hoćete, investicije koliko hoćete. 3 mlada čovjeka sa dobrom školom mogu otići bilo kome pokucati i reći a treba $1 milion da napravimo sljedeći WhatsApp ili bilo šta i to će dobiti bez puno ovoga. Da, investicija je sad enormno puno u Berlinu i bit će ih sve više. Pogotovo ako taj Brexit zbilja upali, ljudi se malo uplaša investirati u Englesku, pa dođe američki kapital u Njemačku, to će postati jako interesantno. Ja se nadam i predviđam da će puno većina tog američkog kapitala otići u Irsku, jer im je to normalno. Naime, irske dijaspore imate u Americi enormno puno, pa se oni s nama jako, jako dobro poznaju i govorimo isti jezik. Pa je njima to sve skupo puno lakše i Irska je vrlo, vrlo cool, isto ko što je u bilo gdje u svijetu, tako i u Americi isto. Pa oni jako, jako rado vole otvoriti headquarters za Europu u Dublinu. Konkretno, evo, najveća IT firma, consulting IT firma Accenture, ima svoj svjetski headquarters. Dakle, Accenture je headquarters u Dublinu, u centru, jer ima tamo to najjeftinije. Nije da su to odabrali, jer tamo ima najviše ljudi, nije to najveći ured, daleko od toga da je najveći ured, ali je najmanji porez, pa ajmo staviti tamo headquarters i nemamo plaćati porez. U pripremi ovoga razgovora kazali ste da ne odvodite liječnike i medicinsko osoblje u Irsku, ali moram vas to pitati, vjerojatno poznajete neke slučajeve liječnika koji su otišli iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske raditi u Irsku. Kako to s njima ide, što je to toliko što ih privlači tamo? Da, ja to vidim i neki put mi pomognemo u 3 slučaja. Do sad smo do nekog iz IT-a preselili, pa je žena bila neki rengenolog ili nešto, pa smo im uputili kamo što i kako da se zaposli, nekima i pomogli i sami. Njih fali enormno puno u Irskoj, medicinskog osoblja fali strašno puno i do sad smo ih najčešće uvozili iz Filipina, Indije, Irana, iz puno zemalja u biti. Sad se po najnovijem otvorila i Hrvatska, odnosno ljudi sa hrvatskom putovnicom, kako vi zovete. Da li je to u svakom slučaju je savršeno plaćen posao u Irskoj. Ja uvijek ljudima velim koji dolaze raditi koji dolaze kao par, jedan IT, jedan je liječnik,
pa dolaze u Irskoj i jak je muški IT, onda ja uvijek njima kažem jeste vi svjesni da će vaša žena biti bolje plaćena od vas i da to neće uzrokovati neke probleme u vašem braku. Jeste vi toga računate s tim A i ljudi jesu toga svjesni i ti ljudi u medicini su strahovito plaćeni. Iraca jednostavno je premalo u tom području, mi ih školujemo premalo i kvaliteta medicinske usluge u Irskoj se rapidno penje. Ja to gledam evo tih zadnjih 18 godina koje sam ja tamo. Ta usluga se jako popravlja i treba enormno puno naravno ljudi da se to sve skupa ostaje rasti tom brzinom. Kvaliteta usluge je da ostane rasti tom brzinom. U medicini trebate jako puno ljudi ako hoćete podići kvalitetu usluge. I to se dešava i to je, ja preporučujem Irsku kao zemlju za ljude koji su u tom području. Gospodine Stojanoviću, hvala vam puno na ovome gostovanju u emisiji Dijaspori ususret. Najljepša vam hvala i bilo je jako ugodno i želim sve najbolje svima koji se odluče doći u Irsku, a još jednako tako i svima onima koji ostanu kod kuće. Poštovani gledatelji, vama naravno hvala na pozornosti. Ostanite i dalje uz program naše TV. Mi se u ovoj emisiji vidimo za tjedan dana.